көкжалды жолобой качып жол берип Кудай бетин салбай кал көтүн салып көп кытай качып кирип бергенде өзүң көргөн кайыпкан кайраң айдап токмоктоп качпа кокуй качпа деп кассаң жетип албайбы катында болсоң ошондо кууп сайып албайбы кокуй качпа кокуй деп кокуйун айтып бакырып муну ошондо барысы бири калбай карысы ошо кезде карасың жолун тозуп жолун бу Айкөл Манас баланын жолуна тозок салышты бириң эмес барысы жолун тороп калышты ошо кезде карасаң Айкөл Манас батырга жамгыр кылып жатартып мөндүр кылып ок атып темир канжар колчонуп муну ошондо карасаң жалаң чалма салчусу нусу турган Манасты эми курчап алды эле аябай кызык салууга ак туу Манастын башын кесип алууга багалчыгын майышып балбандардын баарысы туз-тусунан жабылып туура көкжал караңга айкалап уруз салууга эми келсең ушулар эрегишип алууга мына ошондо карасаң көкжал Манас батырды атып турду эле ошондо көп экен деп карабай көкжал Манас батырың көжөргөн Кытай көп журтту көп экен деп санабай алыскысын айзалап жакын кирип келгенин ачалбарс менен кайсалап катуу кызык урушту салып мында турушту санатың артык миң болду салышкан мындай ким болду ошо кезде Зур Манас тобунан уруз салды эле тоодой төөлөрүн өзүң көргөн дөөлөрүн такыр жыгып кулатып узунунан салды эле Манастын айза тийгенде адам уулу жан чыгып өлүп жатат көптөөлөр ошо кезде жанчылып эрекенин билгизип тобугун атып турду эле муну ошондо карачы Арыстан Манас көй кашкага ошондо кайыпкан буйруп ийиптир кайыпкан буйруп салган соң карап турбай ошондо канча бир топ калың кол так ошондо тийиптир ошо кезде карача бергөзүнө миң болуп муну ошондо жанагы Кытайдын колу козголуп кылым уруп мындай ошо кезде миң саны эми жетип алды эле ошо кезде Зур Манас айдалынын эрмеги алыс жакын ылгабас түтүнү туман түзүп албарс түг арчыга момундай өзүң көргөн ак балта ак келтениң ошондо жонунан колгоң алды эле сүмбөсүнө чок коюп Кудай бетин салбай кал муну ошондо түгөнгүр сүрдүктүрүп Кытай журт арбын кирип келгенде уйгой боорундай чоңоктон ортортуна солотуп оңгоңоп бир атып ошондо оюн Кытай көп журтун 30-40 сулатып солгоңоп бир атып солубас Кытай көп журтун сойлгуу момундай чоң дөөлөрүн кулатып атышты катуу салды эле аянбаган кан төрөң антип атып калды эле жүрүшү катуу төрөңдүн муну ошондо карасы айкырыкты салганда Арыстан төрө көкжалың ак келте менен койгулап эмиң атып калганда ак келтенин ачуңун ар кайсы жерден угулуп Арыстан төрө көкжалдын алдына көөлгөн Кытай жыгылып муну ошондо береги көкжал Манас кабылан көшөр уруз салды эле күгүм кире күн бата туу түйүнө барышты эки кол колгоң айрылып эс элине барышты жээк тартып турушту душман келчү жагына кайгулун катуу коюшту карап алып турсун деп муну ошондо жанагы кезмектеп кезөт коюшту алып келип ошондо өлүп калар кай бир жан муну ошондо карачы баса калып мөңкүтүп колу чыккан жан болсо
қолын салып жатышты. Бұты шыққан жаны болсу, тойлаған тайдай мүңкітіп, туын салып жатышты. Ошо күні қарасаң, наштар бычақ қолға алып, денеге батқан оқ болсо, тинтүрменен табышып, тоқтаған жері ушыл деп, тили бийіп ошонду, қатыған оғын алышып, ысық қара темірді қиқалашып салышып, қан тоқтобой қан теттеп, авал іздеп қалышып, аябай ошо ұрышта, ұрыштың соңғы жұмышта, бір-біріне қарашып, қойгын антпе болбойт деп, ақ қажырдың неті деп, қайнатып исең қантты деп, ұшу кезде түгөнгір айының анық өті деп, алып келчі бері деп, эбеп деген дары деп, себеп деген дары деп, жаратыңа сепкін деп, таңдайыңа салғын деп, мұны ошондо қалың қол, өз білгенін қылышып, аттарын аса байлашып, су тұмықты апқансың деп, сойылғыр жүрбей қалды деп, ататына қарашып, кебір өзің қарасаң, өтік чечіп, бұт сұнып, қоңырығы қош тартып, уқтап жатқандағы бар, кебір өзің қарасаң, қабырға сөгін қиратып, туйлап жатқандағы бар, өлді қой өлдім деп, орған жері басылбай, мұны ошонды түгөнгір, қабағы қары шашылбай, қатып жатқандағы бар, ошо кезде жанағы ояндырдың көз екен, мұны ошонды байқасаң, өлмөгөндөн қалғаны, өбөктөшү ошонды, ашқазанын ашышып, ачуындай қылабы, күл азығын қайнатып, ичип алып ошонды, ашыған тойып алдым деп, балан жерге барғанда, батырыңғы тай қалмақтын, жыға сайып алдым деп, мақтанғаны дағы бар. Қойчу ушу деп, артыңда кен жаратың, артыңан сайып өтіп тұр, атаған ат түгөнгір, көтің салып дұшманға, қачқаныңда сайды деп, ушо кезде жанағы шуағаған алған бар, чыныменен қарасаң, Құдай бетін салбағал, мұны ұшынды барысы, ұлы күчі қарысы, таң тамаша болып тұр, антип қошын жат теле, ертеңкі таңың атқанда, суының беті чымырап, жан-жаны бар мақұлық, жатқан жерден қозғолып, эми басып қыбырап, тотонун башын күн чалып, мұны ошондо түгөнгүр, эки кол өйдө коптеле, ататына барышып, аккан судан тулпарын аз сугарып алышып, катыган терин тарашып, сууга колун салышып, колун чайып алышып, бетин жууп, белин бууп, атпай кыргыз баласы, аш тамагын жылытып, антип-үнтип баш созуп, ошо кезде түгөнгүр бар жарагын жайланып, жалаң кылыч болотун бел-белине байланып, кара ташкан балтасын кайрап жүргөн дагы бар, сабысынып калды деп, улап ийип саптарын саптап жүргөн дагы бар, болот булыч болотун таптап жүргөн дагы бар, балан жерде тулпарым алып качып кутулуп, аман калды жаным деп, минген атын беш убак мактап жүргөн дагы бар. Ошо кезде жанагы күн шашкеге толгондо, калайманду калың эл ошо келип болгондо, муну ошондо жанагы ататына миндеми, атаган ат түгөнгүр, согушкан урчудо болбас, каршылда таң ур деле. Ошо кезде кабылдан көчөгүн күн урушта, жазылбай терим калды деп, кычууганып кол урбай, кармаштан катуу жандым деп, өлбөгөн жерден калайын, ушу бүгүн кытага аламатты салайын деп, ошондо зор манас көрчү болсоң түгөнгүр, көркү кара күйгөндөй. Ошо кезде зор манас калгадай кашка тиш качырата бек жайнап, өрттөй көзү бек жайнап, майлаган буудай жүздөнүп,
күйгім тұман көзденіп, өрт жанын чоқ шығып, мұнушы тұрған бұрыт деп, бұрыт деген көбелде, алдыма салып айдайын, айдым қайдан қалайын, оңбой тұрған қытайға, ұру бейіп бұрытты, ұрыштыға тұз салам деп, мұнушынды зор манас, топ бұрыттың башында, толой болған чоң манас, айқырығы баш жарып, өкірігі таш жарып, ошо кезде Қытайға емің ат қойып манас бар деле, айқыры құран сал деле, арт жағынан қырық жоро, қылымды бұзған қыраның, қошо жөніп бақырып, тұш-тұшынан кірделе, тұйғындар қайдан аянды, ұшы тұрған Қытайға, аябай жаңжал салышты, өлбөгін жерден қалышты, айбал тағылы чегешіп, ұшы тұрған Қытайға, өнерлерін теңешіп, түйке маңдай тұрышып, тизе бүкпөй ұрышып, бет маңдайдан тұрышып, белгілілер ұшынды, 5-6 сапар ұрышып, жазы маңдай қағышып, аян баштан салышып, көгім керегім бата, ел ұрышу тоқтыбой, түн болғанчо, обоға жылдыз толғанчо, ошонда ұрыш тоқтыбой, қойғылашты көріп ал, қоқуйлаған қанша жан, өліп жатқан мұнша жан, ошончолук ұрышта, ойын түрі манасың, ойып кирип берделі, чет-чекесін Қытайдың, сойып кирип берделі, ойының мұнша қызматын, қылып кирип берделі, бір жағына қараса, өзің көрген жанақы, өнері күшті ұшындай, өртік жұққан болоту, мұны ұшынды зор чубақ, алғараның ойнатып, алдына келген жо болсу, қадимкидей сойлатып, ұзын бойлы кең далы, ұрышқанын алучу, көп жүрутын арқачан, увараға салучу, алыш қылсаң ар жерде, ұшылығын ерендін, жүріші башқа болучу, жоны көрсө қашқайып, күлген батыр емес пе, дұшман айдап алысқа, сүрген батыр емес пе, бұл бір жақтан кіріптір, буданың шоң аваңыз, эме қарап тұраңар, аяуайға тиіптір, айқырып кирип барғанда, атпай Қытай баласы, чын жанынан түңіліп, белгілі чубак көк жалдың, артына қачып түңіліп, эми минтип зал деле, ар жағынан ошондо, арыстан қошой бақырып, агер қабылан тұлпардың, тери чығып алыптыр, үстіндегі қошойдың, деми чығып алыптыр, астындағы қабылан, тар қолтықтан су шығып, таносунан бу шығып, үстіндегі қошойдың, құдай бетін салбай қал, екі көзден от шығып, беті 5 пайпақтық түк шығып, береніңдін ұшынды, бар жерінен күш шығып, сапқан айза батырып, қанша Қытайды өлерін, қара жерге қойғылап, ұрып кетіп баратат, атматы менен ұшынды, балбандығын білгізіп, жұлып кетіп баратат, бүтін Қытай сөгіліп, бөкөсү деп кеп айтат, атпай қырғыз бөкөсү, қошой екен жекесі, ушу тұрған қошойға, туш келішіп бір болдық, атағына тушының, ерекенің қарачы, ерегішке кирүүчү, шерекенің қарачы, деп ошондо бүт Қытай, жан-жанынан түңіліп, жалы қалбай барысы, ошондоңар тартына жүгіріп, қату соғуш бол деле, таң ағарып атқанда, арыстан манас көк жалың, бір дөбөгө барыптыр, ошондо туш-тушқа көзүн салыптыр, қарап көрсөң ошондо, шындақ чамбасы бір жүрөт, чылбырын сүйрөп ат жүрөт, ат өлүгү тоо болуп, муруттарын шылпайтып, эр өлүгү зоо болуп, өлгөн өлүк караса, жушаган койдой көрүнүп, көптүгүнөн көп колдун, муну ошондо карачы, эли жок элкин жер болсо, карга кузгун коюп тур, өлүп калган жандардын көзүн чукуп оюп тур, түзөнгө түлкү толуп тур, ушу турган көп аскер канына түлкү тоюп тур, Кудай бетин салбай кал, кагыш катуу болуп тур, ошо күнкү урушта эрлер өлүп калыптыр,
муну ошондо зорманыз эми карап тур деле. Ошо кезде береги арчагайың белестин өзүң көргөн жанагы кайып деген гана экен, кабар мыкты жан экен. Астындагы тулпарга камчы салып олугуп муну ошондо караса эми чыга калыптыр. Так ошону көргөндө батыр төрө чоң кошой кайдан калсын аянып кара жерди таянып абаң жете барыптыр. Жеткен жердин учунду мунарды жыга сайыптыр. Артындагы көп колго буйруп айтып салыптыр. Түрү кармап алгыла буда калдин каны экен, каның билип алгыла деп ошондо абаңыз буйруп айтып салганда артынан келген калың кол Кытайлыктын мунарды жерге түшкөн кубарды түрү кармап алыптыр. Артка колун байлашып муну ошондо капырдын канын жөйлөп айдашып колунан этип калыптыр. Каны колго түшкөндө өзүң көргөн кытайлык үшү кетип калыптыр. Жүрөгү үшүп айдыл кетип муну ошондо кытайлык ат соорусун салыптыр. Шаарына кире качыптыр. Шаар ошо калаанын дарбазасын ачылып муну ошондо барысы өрдү таяп тоо таяп өзгөн жака качышып шаардын бети чаң болуп Кудай бетин салбай калып артынан кирген көп кыргыз ар кирген жерде кан төгүп ошо кезде барысы аябай кордук салышты. Агача келин сулууну олжо кылып алышты. Кудай бетин көргөзбө ордо кылган калаасын бутун кыргыз баласы ошондо басып алышты. Балекет мүшкүн салышты. Элиң үркүп ошондо үркүн түшүп калышты. Үрккөн эли качыптыр. Качпаганда нетиптир. Калгасын тетирир ачыптыр. Тоо таяна качыптыр. Муну ошондо жанагы өзүң көргөн кайып кандын баласы кабар айтып кеп айтып энесине бек айтып атам колго түштү деп ишим мунун бүттү деп айтып эми барыптыр. Аныккандан энеси муну ошондо береги медер кылып балдарын атам өлсө бекер деп күйөөм өлгөн экен деп эрим өлсө бекер деп карап туруп нетейин калкалап алып балдарды качып кирип кетейин деп ошондо шашыптыр. Шашпаганда нетиптир. Өзүң көргөн калың тоон ээрчитип ошо кезде карасаң мугары жүрүп аянбай муну ошондо барысы эми качып алыптыр. Качып барып камалбаса нетиптир. Бири калбай барысы тоо таяна кетиптир. Ошо турган кайыптын эркек үчү кызы бир муну ошондо жанагы кайып кандын кара бир артык сулуу ошондо 16да жашы бар. Оромол түйгөн башы бар. Муну ошондо карасаң өзүң көргөн момунда өткүр сулууң азапты салчу кыздан экен дейт. Өзүң көргөн ошондо кара бөрк сулуу кадимки катар мыкты жан экен. Ошо кезде карасаң короздой моюң коюп өзүң көргөн кара бөрк сулуулугуң карасаң адамда жок ушунда инжи тиштүү кара көз иши башка сулуунун мына мындай жан экен. Олоңдой болгон кара чөч төбөсүндө түйүптүр. 16га жашына эми быйыл келиптир. Энесинин артынан кошо чуркап жүңүлүп аба жамандан түңүлүп көчөгүнү түгөнгүр аябай кордук салды деп атам ушу кыргыздын колуна кетип калды деп канткенде тирүү калам деп убалаңды салам деп менин атам кайып 6 жашка келгенде ак жыгачтын ийделе ушу турган өзүмө жаткызып жүрделе жалтанбаймын киремин жалпың ушу баарына чет-четинен тиемин деп ошондо качыптыр. Качып калган көп колду артынан ошо береги бакай кошой карысы муну ошондо жанагы жер жайнаган кыргыздын бири калбай барысы кууп алыптыр. Кубар жетип сойгулап жетишүү ойгулап аябай урук салыптыр. Муну ошондо береги өзүң көргөн жанагы кайып кандын кызы экен. Муну ошондо кара бөрк деген узе экен. Ой богуз буту көз ой куштаган кара көз ылча момундай
қаңтар белдің үчке жол мұны ошонду карасың калтар сынду кубулган 12 сынду бурулган ойротто жок сулууча мұны ошонду береги ашуң ашып жол басып энесинин артынан ээрчиткени топ кызы мұны ошонду кол башып кууган келген калың кол капчыгайга кириптир капчыгайдын оозунан куугун жете келиптир мұны ошондо береги жетсе бекер кылар деп энемди сойгон ушулар эми союп салар деп атасынын артынан энем өлүп калар деп ажыратып калууга алаңгир жасыр жебе кол колунан алыптыр тар капчыгай ичинен качып барган кайран кыз астындагы батырдын канчасын атып чыгыптыр эл өсү жок ирбакай эрегишти билбеген адамдан артык шербакай артынан кире барыптыр мұны ошондо карап колуна жебең алыптыр ушу турган бакайды атагына түгүнгүр мұны ошондо береги жаба тартып жатып эмиң атып калыптыр жебенин огу жетиптир жетпегенден этиптир абаң бакай көкжалдын ошу кезде жанагы айры төбө шилиге тигип өтүп ошондо моюн еттим булчуңун такыр тарып өтүптүр кудой бетин салбаган аба кеңдин моюндан караганы шорголуп аккан каның ошонун колтукка жорголуп мұны ошондо береги бакай абаң батырдын калы кетип алсырап амал кетип калыптыр жете барган жетөөсү жөлүп аттан абаңды жерге алып түшөрүп ушу турган кайыптын кайып кудаңдын жанагы кара бөрктеген сулуунун аткан огун алышып атагана түгөңгүр эбеп болчу дарынып эби менен жабышып себеп болчу дарынып себимда жабышып мұны ошондо бакайдын арасынан алышып алар мынтип калышып жараты жеңил экен деп жеңил эмей эне болду айры дөбөң өттү деп моюнуңдун булчуң эт тарып өтүп кетти деп ошондуктан кансызым агып жаткан экен деп ак мата менен буушуп жуу жылытып жуушуп абаң кошуп мынтип баары бирдей бакайды жар болушуп жарданып эми карап турганда айман боздой буудандын таноосунан буу чыгып тар колтуктан суу чыгып алкынышың аузундай ошол кезде алкынтып эми батыр абаңыз көк жалманас көк жалың эми келди караңыз келе сала кеп угуп жаралуу бакай деп угуп эки көздөн от чыгып чок мурунан чок чыгып аянбаймын эми деп астан абам бакайды жаралаган экен ушу деп жалтанбаган эркек кой дегенге карабай коргонучту самабай өшү турган капчыгай эми кире бергенде арстан бакай бакырып алаңдаган манасым эрдигиң бар эсиң жок эчтеме менен ишиң жок алды жерде барды деп кайыпкан кызы ушундай абылтан атып калды деп аткан жебе жөнүчпай ажалдууга тийиптир анык мыңкы жебени чойгон экен капыр деп алды артына жаачыны койгон экен катыр деп жолобоңшу баатыр деп айтканына укпастан арстан төрө манасың жамгыр кылып жатыртса жамгырына карабай мұны ошондо карачы калканды бетке жамынып кайрат кылып чамынып арстандын ушунда аралап кирип бар деле барган жерде түгөңгүр дүмөктү катуу сал деле ушу турган сулууну эми кармап ал деле ач билектен алыптыр атагана ат түгөңгүр соёмун деп ушуну эми чабар болгондо ушу турган бар эндин башынан тулга түшүптүр кара чачы жайылып мұны ошондо караса берди жука бети ошону көрүп ал деле ой могуз ботогөз сулуунун мынчаң иши деп эркек дебей кыз дебей андабай кирип алыптыр абаң көк жалманасың кармаганда кыз болуп айраң азыр калыптыр мұны ошондо жанагы өжөрлөнгөн кара беттин кебин ошондо туруп кеп айтат өзүң көргөн кара бүрк обу жок жаман кеп айтат эки көзүн оёрмун кое бергин колумду акыры сени жоёрмун тутасаң тууган болбосун
Akırı şoğun özüңdü жер жүзүнө койбосун деп ошондо чамын арстан манас көк жалдын бетине колун салууга эми келсе манасты жара тартып салууга бар айласын кылыптыр муну ошондо кабылла бардыгер күчүн салды эле бир силкенден чыгарбай өзүң көргөн сулуунун демин күйүп салды эле ошо кезде береги инжи түштү узун кыйгачкачтуу ушундай кызды көрүп токтолду буга чейин зор манас кызга көзүн салбаптыр кызыгып карап албаптыр ушуга чейин зор манас ата катынга көзүн салбаптыр муну ошондо карачы каалап карап албаптыр алаңгыча зорбакай арт жагына нер кошой жебеден мурун жетишип жеткен жерде бул экөө арстан тууган манастын аяк башын сурап калышып айланайын баатыр деп кызга колуң салба деп өлүмгө муну кыйба деп ошол кезде зорбакай ажыратып ал деме ошол кезде зорбакай турганда жалпыга эми кыргыз калкына баатырым деп айтып ушу турган сулууга билегиңден алыпсың адам көзүң салыпсың деп ошондо жанагы аласыңбы муну деп олжоң анык кут болсун олжоңузга туш болсун буйруп олжо калыптыр онсан ойрот Кытайдан мындай сулуу колуңа ушу тийип калыптыр деп ошондой дегенде өзүң көргөн жанакы өнөр арткын кара бөрк айткан тилге кирбестен муну ошондо булкунуп тайгунандай жулкунуп соёмун деп көзүңдү калың топко кирди деп колго түшкөн атамды союп мунуң ийди деп колго түшкөн адамды сойгон жакшы болобу атамды союп салган соң кайдан сага барам деп өлбөгөн жерден калам деп акыры бир күн ошондо ичкен ашың даамыңа уштабууну салармын тындым кылып жоёрмун колуңа түшкөн адамды сойгон адам оң эмес башын ийип биле бүгүп алдыңа келип турган соң союп коюш оңойбу муну ошондо маназды ошо туруп кеп айтат топ чагына эми айтат баатырлар деп айтат колго түшкөн кайыптаңды ким сойгон кабарын айтчың азыр деп антип айтып болгончо бозул келди бакырып келген жерде кеп айтат кайыпкан качан өлүптүр өлбөй тирүү жүргөн көзүм азыр көрүптүр колго түшкөн калың топтун ичинде эки колу салынып муну ошондо жанагы калмагынча жалынып топ ичинде турат деп кайып болгон кайыпкан ушу кезде карасам 60 жашыр деп айтып эмиз салды эле алып кел мындан азыр деп ошол кезде береги барстан төрө манасың эми буйруп салды эле ошо жебеден мурун жетиптир ата канат жанагы бозул башта ошондо 13 кулдуң алдына колуңа түшкөн колмуртуп күнөөкөрдүн барысын ошондо арстан манас көк жалдын алдынан айдап кана келиптир. Kayıptan karım avalıptır, kaptı müşkül çoğun cancal, kayıp kandın eline, oşondo mana salıptır, içindigini ölüp, içindigini ölüp, için ayar karmaşıp, uğzulanday yarı başıp, içindim başı cutulup, ta oşundu kayıp kan, koluna manna sürrendin,
ошондо калган экен тутулуп эрендердин ыктысы саңгыр кыздын мыктысы ошо манналган корго кайыптын эли утулуп кече күмбүрү көлүп ачылып жүрү көлүп жазылып асманда чаңы бурганак таң ошондо байкасаң эчендеген жан кетип кармашып кароо ал кетип амалы кетип өлүп ичиндин жашы түйгөнүп ошол экин урушта кыргыз тарап бир бөлүк арбагың өсүп турган жер карагы тайгалмакты төдөн кудай урган жер кечең айыш күйүшпей аяры ар өнөргө даяры кайыпты кармап алыптыр катуу мүскүл чоң дүмөк ошондон аярлык менен салыптыр кичигиннин эрери кыздан чыккан берени ошондо кайыптын кызы кара бөрк ичиндеги нирди алып калмактан эчен ширди алып катуу мүскүл чоң жаңжал ошо жерден салыптыр элин тууган бакайды жазаң атып салыптыр эле жаздап тутулуп урушуп чыгып кутулуп ошо бакай олуя чаңдан калган эмеспи карымашам деп камбакай айрылып кала бек жаздап жандан калган эмеспи оң колуна жебе жеп алдан тайган эмеспи ошондон эрендин баарын илигип ирдин баары жилигип кайыптын кызы кара бөк кармап алган ошону ошо көздөп эреге намыска тууган эл экен кызда болсо ыран айзага тууган шел экен карымаш төсөтүм эле канга тууган эмекен уруш төсөтүм эле чаңга тууган эмекен кызда болсо түйгөттүң айриден арытык эмекен адамдан арытык жаралып тилиги тең экен кече түгөттү кармап алганда түйшүк мүскүл чоң дүмөк ушу кызга салганда өлө турган болуптур өчмөндү кыйын мүскүл иш көрө турган болуптур атамды сойгон бурутка кайрылып кантип тием деп
오속일세 우루툰 아타고 고일이네 간티웨밍이엠뎁 우수리 규우루툰 koluna atım bulup bargança canımdı yemdep janjaldı mıktap sallarda katu müşkül çoğun dümök usul ölü allarda özünü kanzara sallarda özün özü cemmelep antivüllü allarda tağ şollu surasan irindir gülüp gildi bi kan korumannaz gök jalga oşondo kengeş berdi mi atağı kuyrinim irin tuvan berenim kayıp kanamman canamman kayıp menim bülgün irindirdim baraman hoşu gözü kalayık irin bulu bir bulup namus katup şil bulup gülgün derdim baraman aşk güç bir geri tağı şondun ayarlar intip karıma ballıptır anı mennen kavılan oşondu jarılık sallıptır öldürüp edip buğandı oşolay kalıptır kağılamaz bir sözü carlık bulup kalıptır kağılandın yüzüne geçen aytıp aragan gezinde uşu gezdeki aytıp alıp gelgin atasın uşu kızdın dev aytıp oşondo iki kıydırsam boyun salıp boy gelip uşu gezde cüz verip mağul boyca tatep görsün andan atasın görgüsü olur çatak tep atak okuyul tügöt cüzüm burru atak tep mınnu soldun yüzüme katu söz aytıp çatak tep hatasın görüsü ul tügöt iyilik kendim basat tep kan korumanla aytıp kep alıp geldi yüzüme görsetti evimi gözüme kan koru buyruk salıptır anı mennen karasan ağış göğüş birini oşolayar degeni alıp gele kalıptır kavlandın zor ordu oşor eki çoğun ordu geri giysin girirgin geritin karasan oşo yerden çıkartkan içindegen çoğun usta oşoları uzatkan taptavatı uşunu balkanın biti joyulgan tağı şondu cannağı tükti vatı uşunu
uzun gözü soyulgan tişte vatı bürgülü içinin tişi joyulgan geçigini zorordu Kerimetti çoğ ordu ordusundan surasan sultandara butun salvagan sura emin ordugu içindir jakın barıvagan jakın barıgan adam zat